Gulanya tak potong wang lagi dia. Satu tembang Korang Jemona, kita bisa goyang bareng saat ini. Tuan rumah saya ajak untuk hadir malam ini. Insyaallah. Orang abini dua seneng tak kabua bini pada aku pada rati naro beda mon entar kasih ngoda dule oleh roti tabar mon entar kasih tua cepera yang bisa lebar boleh seragala kena ampun sakit tengana siang malam tak ada ambuna selake korang Jemona hehehe hehehe. Mereka senungkel gula tanya pada sabini dua napa punten bu? Ada. Pada sabini dua napa punten? Muneng kanto tan Robert sobung. Ada. Sobung sengakuah. Sobung sengaku. Yang mana bikin to mana bi abini dua lah karena sobung Ustaz wajib. Kun sebada abini pak empat wanita. Karena memang jet berentah masna wasula sawaruba gua. Kanto nikah orang yang tak kum nangkung. Ada remah. Tak kum nangkung kapan pun abini dia nikah pas empat dia nikah. Oh pas empat sekalian. Tapi bebinian kuntos setuju napa punten mana bi lagi abini dua. Gua aku sampai napa juga emas warga. Mon tak setuju panjenengan bani kegendeng bu. Mana bi panjenengan setuju lagi nabi ini dua ku lagu apa jungan suarga bu. Lakena puru dateng sebini ponteng datang nengale selake genteng temara pas petang selake ajalan nyorot pandana koceng tako kate kos binina lako etorot bun ambun dan kerengokos hehehe ye ngokos napa tak ngokos mana bilangin abine dua bu ngokos napa tak ngokos pakai benih kampuan ngokos bang wajib anak patat mon orang azam nungkel panika apa ngocak lagi na abini dua bila gulaku ngatamaki dan wajib ada kamu jangan ngocak bila laki ngumper masuk agak abang datang lah ya di sengode ya datang lah ya topuk lah datang ke situ boleh beri ya ngokos kenapa tak ngokos bu lanjut bu saya minta tepuk tangannya buat saya mana dulu dong bu ban sakone coba boleh benar tepuk tangannya buat saya mana bu ayo aku apa boleh pas kakek paling gunri ya ada embu ya ban tentaran gun dua coba kakek coba marah kok terus mancing kemarin wah semua kawan ada iya coba bismillah tepuk tangannya buat saya mana wah sampai mikir sarung iya mah tak banyak jarang di kaki gila meliaki manisan jong itu umi manisan kopiku deki tepuk tangan buat saya gua tentang ibu tangki sing udah ban setua kakapi amain mata pak adil gilirna ben pakuat Jemona sebini apa dengan dung selake atena bingung pedonga abu kosarong aja gemano dalam makorong ye belum arah saja pola sengkok ngocak aja gemano dalam gorong bagian tentara aku tak akilan kakapi waria mano aku sarong mano si amonnya hede tahu mano dalam gorong apa ya manuk lapet baru manuk lapet Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi bani kun tentara sekelak makin bu delereng mamireng akelak ya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi tafadhol yang mau joget bareng monggo boleh tapi yang mau zafinat ke atas panggung silakan
kena buru datang sebini potong madatang nengalan selake ganteng temara pas pabatan selake ajalan nyorot badana koncen tako kate kos binina lako etorot bun ambun nata kerengokos insyaallah Bersama Bang Robert. Asik. sawer dong insyaallah Tuan rumah. senang munakan dua capas kakan dan bikina sengak mon abini dua bisa potong tengana bermata sepotongah tak sakit tengana benar-benar kasih tua temalem bungkon sengoda hehehe yeah Masya Allah saya udah keban setua kakampi amain mata patil kiri renah penpakuat cemuna sebini apa napa dengan dung saya lagi atina bingung pedonga apu kok sarong aja gemano ada lebih korong hehehe yeah joget boleh, ayo joget. Saya udah ngeban setua, kakampi amain mata, patil kiri renah, penpakuan cemona, saya bini apon padengan dung, saya lagi atina bingung, edungah abu kosar, aja geman ada lima korong. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.